Kusile bondlondlo, kusile makhosi amakhulu ezweni lonke. iNkosazana Yamanzi eZanemvula, uMageba undaba ezitha usithula isikandaba, uZulu omnyama ondlela zimhlophe kaphunga noMageba. Ngiyanibulisa, amen. Namhlanje angikhulumi lokukhulu, kodwa ngifuna ukuphatha indaba ejulile, indaba yoku-initiate abantwana bakaNzuza, indaba yoku-initiate abantwana bakaNzuza. Abantwana bakaNzuza most of the time kuye ku-appointwe u-high priest noma u-high priestess ukuthi abalekelele, abe yimento okubalekelela ukuphakamisa imimoya yabo. Aku-appointwa inyanga noma umthandazi nje kuphela, kodwa kuye ku-appointwe umuntu oyi-high priest noma i-high priestess. Nabo labo bantwana mabaya kule process kaNzuza, kuba abantu abaqale ba-ordainwe to be high priest and high priestess. Ungena iklasi noma ngabe uthole leyo mento ezokulekelela, bacala bakukhulise ithunya zakho zonke zikaJehova nomoya oyingcwele, ezasemanzini, ezasolwandle, ezaseyintabeni, ezasemkhathini. Bakuphakamisela zonke lezo ithunya zakho, bese mabaceda-ke uya ordainwa ukuba i-high priest noma i-high priestess. Why kumele undlule kuleyo process kucala? Ngoba kumele uchumane nezithunya zakho uNzunza, amakhosi wakho aphezulu. Remember, uNzunza akekho emanzini kuphela, kodwa uNzunza uyamthola phezulu, uyamthola futhi nasemanzini. Makuphakanyiswa uNzunza lo ophezulu owengamela umhlaba wonke, la sithi khona usuke unezithunya zobusanusi, ngoba it's highly impossible ukuthi ube yingane kaNzunza ungesona isanusi. Sicala sikuphakamisele ithunya zakho zaphezulu, ubusanusi. Wena uba namandla wokucontrola iweather, ube namandla wokuba umnisimvula. Kuphakanyiswa amakhosi wakho waphezulu, kuphinde kuphakamiswe amakhosi wakho waphansi. Ithunya zakho zasemanzini, empophomeni, ezizibeni, emifuleni, olwandle, ezasentabeni, ithunya zakho zasemkhathini. Bese uya ordainwa to be a high priest and high priestess, so that nawe mawuqeda uku-ordainwa you'll be able uku-assista abanye abantwana abanesimo sikaNzunza. Njoba bengishilo ngaphambilini kulama video wami andlulile ukuthi uNzunza awumtholi usahamba ebumnyameni. Mawufuna ukuqhumana noNzunza umthola mawuhamba ekukhanyeni. Kumele wena cala uthola inhlambuluko, nethonga lakho lithola inhlambuluko, kusuka amanzi amnyama, kusuke izipoki, kusuke imidliwa. Bese ke uyalekelelwa ukuphakanyiswa ithunya zakho zonke ezikaJehova, the Holy Spirit, ukuthi uzokhona ukuqhumana nobusanusi bakho busebenze phezu kwesimo sakho. Bese uya ordainwa. Uma uceda-ke leyo process leyo, sokulandela-ke eyamakhosi, sokulandela amandawe wakho, kulandela amakhosi wakho asentabeni, kulandela amakhosi wakho asemanzini, abomndiki bakho. Remember, le process yokuqala le yoku-ordainwa ukuthi ube yi-high priest or high priestess, kula kulungiswa khona isimo sakho seyithunya zakho ezasemanzini, abalozi bakho basemanzini, umnono wakho osemanzini. Bese baqhume nethunya zakho zonke ezisemkhathini, ithunya zakho amakhosi wakho aphezulu.
bese masuceda sowulungisa amakhosi, sesilungisa amakhosi wakho asentabeni, silungisa amakhosi wakho asemanzini, umndawo wakho osemanzini, umnono wakho osentabeni lo hamba namabutho. Bese siyakuphothula ke so that manje mawusesikumikise emanzini uyolungisa umndawo wakho sokulomndawo okuxhumanisa nonzunza wakho. Bese masiceda sesiphakamisa amakhosi wakho, bese sokuza le stage sokugcina ke sakanzunza. So ningadideki, that was the only part bekade ngingayifakanga, the process of initiating abantwana bakanzunza. Ngangigcine ngamabomu ngoba ngisaba ukuthi wonke umuntu uzathi yena unonzunza engenaye. Angeke uthi unonzunza ungazange wa-ordainwa, ungazange waphakamisa ithunya zakho zonke ngokamoya oyingcwele. Unzunza uhamba nomoya oyingcwele. Unzunza uNkulunkulu qobo lwakhe. Uma ungakabi kuleso simo sokuthi uhamba nomoya oyingcwele angeke kulunge. Noma uyi-self initiate inkinga ayikho, kodwa that process kumele uyindlule. You get a mentor ezokulekelela ukuthi ube purified, uphakamise ithunya zakho zonke, ube umthandazi, uphinde ube a high priest or the high priestess. Kodwa kuya ngedlozi lakho, kuye nangithunya zakho nabantu abakuphethe ukuthi noma uordainile ukuthi uya the high priest or high priestess uyaba nalo ibandla na. Abanye yebo baba nalo ibandla, kodwa abanye umuntu akabi nalo ibandla, basuke bamnike abantwana isizwe azosilungisela. Ngoba ukuba nebandla kuba yingozi kakhulu. Abantu bayakhubana ebandleni, abanye beza ngemikhuba, utho ukuthi isikhathi masiya soyaphazamiseka. Kodwa yebo abantwana bakanzunza singasho phecelezi ukuthi ithunya zabo izanusi kakhulu yilabantwana laba masiba ordaina ukuthi kuba ama high priest and high priestess. Yilabantu laba obathola sebavula amabandla. For example nje mangibekisa, manibheka oShembe, nibheka oLihanyane, nibheka namanye amabandla aphezulu, labo bantu abasumbula lawo mabandla lawo abantwana bakanzunza basuke ba-ordainwe to be a high priest and high priestess, ukuthi bakhona ukuqhumana nonzunza wabo, kusebenza unzunza kulawo mabandla. So bengithi ngidlule lapho bantwana basekhaya, kunabantu abangazi ukuthi unzunza u-initiate kanjani. Angekuvele wena uzimikise empophomeni mawuceda uthi unzunza sowuqhumane naye, noma uyophuthula amakhosi kuphela bese uthi unzunza uqhumane naye. Uyoba ordaina kanjani abanye abantu abanonzunza? Unzunza akezi ekucaleni, unzunza uza ekugcineni. Cala uphakamise ithunya zakho zonke, uphakamise zonke ithunya zakho, umluzi wakho asebenze phakathi kwakho, uziqhume zonke ithunya zakho zobusanusi zonke. Bese mawuceda solandela ngamakhosi wakho, uyawaphothula wonke umndawe, uyawaphakamisa amakhosi, bese sokugcina le process yakho yokuthi manje soyolanda umoya wakho kanzunza. Ayidle ishiyele bantwana basekhaya, ngizogcina la namhlanje. Engathi uNkulunkulu angaba nathi, sichubeke sikhulekele izwe lethu, sikhulekele nabantwana bomoya ngoba baya-attackwa. uNkulunkulu engathi angasigcina asivikele kulomhlaba esiphila kuwona. uNkulunkulu abe nathi sonke, amen.